Bingelela labangcwele namhlanje egameni lenkosi yami Jesu Kristu, amen. Ngime phambi kwenu namhlanje like never before, ngimbonga uNkulunkulu ngemusa wakhe ukuthi nami angende ngibalwe kulaba philayo. Hlobo tami lethandzekako tikhasi lesiphila kitho tikhasi letimbi kakhulu. But ngifuna ukuthi noma titimbi kanje masathi sonke ukuthi usesekhona uNkulunkulu. Usehlede ezulwini, uwengamele umhlaba. Uyabuka konke lokwentekayo. Thanza ukuthi ngithi inshumayelo yethu lesinayo lamuhla, inshumayelo lekuthathwa noma layibekile uNkulunkulu kimi ngenxa yesimo lesendekako kubantwana baNkulunkulu namhlanje. Uma bekungaba nesihloko lengingasipha, bokungaba sihloko lesithi sitha sikwentile lokho. Vumeleni ihlobo tami lethandzekako ukuthi ngifunze nani incwadi yaMateyu sahluko ngo13 livesi lika 26 liyafika kuvesi livesi lika 28 ithi iBhayibheli wathi kolo uma asavutha nelukhulwa lavela futhi nalo tinceku tabe setiya kumnini wato tathi Nkosi awukahlanyelini inhlanyelo lenhle lapha na kungani phose kunelukhula. Verse 28 ithi ivesi yokuqala sitha sikwentile lo. Ngifuna nami kusho ihlobo tami lethandzekako ukuthi siphila namhlanje emhlabeni la sisangene khona singasathi ukuthi sitawuthatha ini sihlanganise nani. Ngenxa ye-COVID-19 lesiphethe ngesilo. Sifo lesi siyasibulala and nasisibulala kunebantu labasolwa uNkulunkulu. Bathi uNkulunkulu lo sibulalabo ngoba ukube akasibulali yena ngabe sekukhona la kwentile, and therefore ngakho ke nguye lokumele ukuthi simbeke licala. Namhlanje ngifuna kusho ihlobo tami lethandzekako ukuthi cha kunjalo akusiye uNkulunkulu lo siphatha ngensila kulesimo lesiphila kiso, kodwa sitha sikwentile lokho. Sitha sikwentile lokho.
ngicela sivaleni emehlo uma sithandaza. Babethu lothandzekako lohlala ekhaya izona senzaweni tonke siyabonga ukuthi bonke boNkulunkulu akekho lo njengawo. Sikhanyiselena namhlanje Nkosi utibonakalise uNkulunkulu onelithando lonemusa. Yathandaza ukuthi ke manje nelive letawuthi lehlele abantwana bakho livakalele. Yokutholakala ukuthi Nkosi yami noma ngabe kunjena sitha sikwendile nako lesibhekane nawo. NgaKristu umfelo wethu. Amen. Nimile ke hloko tami namhlanje njengoba ngiqale ngasho ekuqaleni ngiyathuthumela ngiyamangala angizange sengiyibone into lefana nalena. Bonke labadzala lengibatiko bayathuthumela abazange sebaze bakubona lokufana nalokho. Atizange tihlobo tethu setife ngalendlela letifa ngayo. Akuzange nakadupsi kube neline lelitse ngalendlela leselilitse nangayo. Uma uthi ufuna kuyositakala akazange sokulahlekelwe imindeni lemine ngenyanga leyinye. Hlobo wami nganyelanga ungishayele wangitshela bathi mfundisi Gwebu ngilahlekelwe dihlobo leting4 nemalanga lamathathu. Konke lebengingakusho bekungasho ngithi ndawuba nawe emthandazweni. Sibi simo hlobo taNkulunkulu. Sibi kakhulu simo. Ngisho nakulabo labasebenza ngempilo etibhedlela kumatima kuthiwa nabo oxygen sebanqane nembhede ayitholakali. Kubhlungu kakhulu kubazalwane bethu lababonesi nabodokotela ngoba kudzingeka ukuthi bona bahambe bayosita even nebantu lababatiko. Kuhlungu lababanabo hlobo tami lethandzekako la ikhona babona timpilo talaba bantu tiphela tishabalala etandleni tabo. Hlobo tami lethandzekako uma ngithi ngiqabanga ngabafundisi kulukhuni ngiyacela ngicela sibathandazele bafundisi badonsa kamatima ngoba tonke letindzaba letimbi konke lokuthi kumele ukuthi basuke bahambe bayongcwaba lapha nalaphayana kubhlungu kakhulu kibo nokuthi nababuya khona sebatawuva ukuthi sekudzingeka umthandazo for zibani ngoba naye seyimbambile iCovid. Kulukhulu kakhulu hlobo tami lethandzekako sigcina siphelelwa ngemandla nathi singathi ukuthi kumele ukuthi sithathe ini sihlanganise nani. Siyacela ukuthi nisibeke nani emthandazweni sisanibeka abazalwane bethu emthandazweni ngoba lesimo lesibhekane naso sibi kakhulu. Kodwa ngimile ngitokusho namuhla ukuthi akusiya uNkulunkulu lowentile nasimo lesibhekane naso sitha sikwentile lokho. Bhayibheli lesifunzile chaza kahle indzaba lesiyathi kahle indzaba yemuntu lo wahamba wahlanyela kolo inhlanyelo lengiyo kodwa kuthiwa basalele ebusuku baqhamuka sitha sasingase siqhamukile sitha abazalwane safike sahlanyela lukhula emva kwaloko sahamba sanyamalala bese sithi ke leBhayibheli babe sebayeta abasebenzi nasekumilile konke ngoba nasekumilile kwabe sekumile kanye ithi iBhayibheli babe sebayabuta bathi Nkosi asikahlanyela ikolo yini la kungani kodwa manje sekunelikhula. Ithi iBhayibheli yami nangempela wabe sewuyaphendula inkosi yaphendula yathi sitha sikwendile lokho. Funa kuchaza hlobo tami lethandzekako ukuthi nami ngiyasho ngithi sitha hlobo tami lethandzekako sikwendile lokho. Sitha ngusiphi lesitha ake sesigijime siye eBhayibhelini sesiyosibuka lesitha lesikhuluma ngaso ukuthi ngisiphi sivumelane ukuthi kule ncwadi lengcwele uma uthatha tahluko tekuqala encwadzini yaGenesis leting2 ubona kubhalwe into tonke letinhle uNkulunkulu latenda abekathi nakathi bayadalile day 1 uNkulunkulu wakubona konke lebekathi akwentile wakubona ukuthi kuhle kakhulu. Ithi iBhayibheli kwahlwa kwaswa kwaba lusuku hlobo tami lethandzekako and therefore ngakho ke sithi uma singena kulesahloko sesithathu kule ncwadi bese sibona sitha lese siqhamuka sesibhubhisa sesona konke lokho uNkulunkulu labekade akulungisile akwakhile nasesoniwe nasekonakele kungako liBhayibheli bese selithi thina kithi thina labakholwako sinesitha the moment
sithi the moment sivuma Kristu ukuthi uyinkosi nemsinzisi sesifake butha ngaleso sikhathi emkhathini wethu naSathane. Nguye kanye phela loyo lolisela lelithi iBhayibheli uma likhuluma kuJohane sahluko 10 ivesi leli-10 ivesi leli-10 ithi iBhayibheli yona ngoba lisela halilitela nje kuphela kutobulala lokutobhubhisa kodwa mina ngifitile ukuthi babe nempilo babe nayo iqiqime. Hlobo tami letsandzekako ngiveni kahle uthi Jesu Kristu uma ngakhuluma kunelisela amen bazalwane lelisela lekungilesitha ithi uthi Jesu nakakhuluma athi listile lelisela latobhubhisa latobulala latodisturba hlobo tami letsandzekako liqiniso linye ukuthi noma ngabe kunjalo hlobo tami letsandzekako noma ngabe kunje iBhayibheli isitshela ukuthi ngalokufana nabo nasesikhathini lesifana nalesi singakwati kusibona lesitha singakwati kulibona lelisela ngoba la ngempela lifikile latontshontsha lintshontshile umhlaba wethu njengoba siwadi lifike lantshontsha latshontsha ngisho nemathuba labe sinawo ekuya enkonzweni lifikile latobulala libulele hlobo tami letsandzekako tihlobo tethu letitsandzekako sitingcwabile night after night sabamba kwaphezulu kwaba letinkinga letinkulu ngoba asisakhona ukuthi sibe nabo labafelwe lethina njengebantu labamnyama siyathanza ukuthi sibadudude sibe nabo ekugcineni ufikile wabhubhisa wasinaka sabhubhisile wabhubhisa ngisho nemisebenzi yethu labanye balahlekelwe imisebenzi labanye kujutshwe emaholo hlobo tami letsandzekako siphila etikhathini letimatima kakhulu la ikhona sitha lokulisela siliyabonakala liyajangaza kulomhlaba lesiphila kuwo sitha ngiso lesikwendile lokho hlobo tami letsandzekako ake sesibuke lesitha ngusiphi kahle lesitha lesikhuluma ngaso iBhayibheli iyakhuluma thine njengebandla lensali sinetimfundiso letingu-28 lesikholelwa kakhulu kito kukhona naye lenumber 8 lekukhulunywa ngokuthi inkulumo mpikiswano lenkulu hlobo tami letsandzekako ngisinangikhuluma ngayo ngive ungathi ngangiyagitsa ngoba ngiyathi kahle ukuthi yinto lena longeke uyikhanze noma ngabe ngikuphi the great controversy la ikhona kunenkulumo mpikiswano lenkulu emkhathini wemanga neliqiniso emkhathini waKristu naSathane emkhathini walokuhle nalokubi iqiniso lakho la hlobo tami letsandzekako lithi konke lesibukako sibobuka sibukisise ngoba indzaba ayisinjengoba uyati uyiqabanga ukuthi ingiyo konke lokho ngiloko lesikufundiswa thine ngule mfundiso yethu lokuthiwa i-great controversy iphinze iphendule lembuto bantu labavamise kubaba nayo uma sebakhuluma nangaSathane bathi kungani uNkulunkulu angambulalanga Sathane ngifuna kusho hlobo tami letsandzekako ukuthi uma soyilalele kahle soyifundile kahle i-great controversy ube sewuya understand ukuthi phela liqiniso lithi uNkulunkulu wethu lona uma somqondisisa kahle uma soyiqondisisa kahle nalemfundiso ube sewuyafundisisa kahle ukuthi nangempela wenda kahle ukuthi angambulali Sathane ngifuna nje ukuqala ukuthi ngiqale ngisho ukuthi uNkulunkulu akamdalanga hlobo tami letsandzekako Sathane kodwa uNkulunkulu wadala Lucifer inkanyezi yekusa leyathi yadalwa uNkulunkulu kuthiwa kwakuyi-archangel dingilozi tonke latiya ngaphambi kwaNkulunkulu tati uholwa nguye tati yoshaya indeshele fundisisa kahle Ezekiel chapter 28 verses 12 kuyafika ku-18 uyafika uyithole indzaba lechaza ukuthi Sathane bekanjani kodwa ke ngenxa yebuhle bakhe nangenxa yekuhlakanipha kwakhe wabe sewuyakhohlwa ukuthi yena usidala wabe seyena sofuna ukuba ngumdali wafuna kuba uNkulunkulu wafuna
uba nentulu kwaNkulunkulu nobe kanjani. Hey Nkosi yami, hamba ufunze Isaiah chapter 14 verses 12 kuya ku14. Ngifuna ukukutshela sihlobo, ngiphindze uNkulunkulu akamdalanga Sathane, wadala Lucifer. Yakhumbula nami kanye langa ngabona indzaba lengazange sengize ngiyibone, ngihlale ngiyixoxa njalo lenzaba ngafunza ephepheni. Abanye mhlawumbe bayathi lenzaba yendvodza lenye lesathi safunza ephepheni, kwathiwa indvodza lena isesibhedlela bayibethele ngetipikile etibunu. Ngamangala ukuthi hawu manje kwente njani umuntu bangambethela kanjani ngetipikile etibunu? Ngeva kwesibaba banga indzawo. Ngabe sengiyaqabanga ukuthi umuntu lo wakha sipikile abekaqabanga ukuthi utawuhlanganisa, maybe utawuhlanganisa isigodo nesigodo, angadi ukuthi sipikile uma sesandleni semuntu lo wrong singodi lenkulu kakhulu. And therefore ngifuna nje kusho ukuthi uNkulunkulu akamdalanga Sathane, kodwa uNkulunkulu wadala Lucifer. Lucifer kwakuyingilozi yokukhanya. Sathane leli gama ulithola ngenxa yemisebenzi yakhe lemibi, ngoba leli gama lithi Sathane lisho umuntu lo wemelana neliqiniso. Uma nginakukhuluma liqiniso lelifaya ekhasi ukuthi Jesu uyabuya, bese wena uyaqhamuka uyaliphikisa. Nginelungelo ukuthi ngakubita njengaSathane ngoba uphikisana nemaqiniso wena. Kwabanjalo nakuPetro, Jesu akhuluma nabo kuMatthew chapter 16 verse 21 na kuya 23, khuluma ngakufa kwakhe. Uyasho ukuthi Jesu kumele ukuthi afe. Ithi iBhayibheli wamdonsa Petro, wambeka eceleni, wafika wathi kuye, qaphela ukuthi uthini, angeke ngiyivumele into lokukhulumayo. Ithi Jesu wabese uyasuka lapho uyaguquka, ukhuluma naye uthi suka kimi Sathane. Hlobo tami lethandzekako, uNkulunkulu wabita Petro ngaSathane leni ngoba Petro abekamekane namaqiniso. Wonke umuntu lomelana nemaqiniso igama leSathane liyamfanele. Hlobo tami lethandzekako, ithi-ke iBhayibheli le ezulwini la kwenteka khona yonke lento lena, iBhayibheli ikubeka kahle ithi Sathane wahamba uLucifer, wahamba ukhuluma intingilozi letiningi, awukhuluma ukuthi niyambona uNkulunkulu ngathi akalungi kahle. Wamanja ukuthi uNkulunkulu abonakale njengaNkulunkulu lonelunya naNkulunkulu lonemona. Kanti uyati yena ukuthi ufunani, ufuna sihlalo saNkulunkulu, ufuna kuba uNkulunkulu. Nami impela hlobo tami lethandzekako ithi iBhayibheli tingilozi tayingena indzaba letingayati. Ngikhumbula umzala wami abehlala asho kimi athi, mzala ngicela ukuthi umside ungameme umntwana lo ngamati. Ngathi mzala usho ukuthini? Ungameme kanjani umntwana lo ngamati? Wathi hayi ungakwenda lokho ngokuthi ungenele indzaba lo ngayati. Tingilozi tenta njalo, and lokho kwenta njalo kwato kwenda ukuthi tilahlekelwe lizulu. Nawubuya encwadini ya 2 Samuel chapter 15 kuyofika ku chapter 18, kulendzaba lapho lekhona lekishe ifana nencamashina lo. Kunenkosi Davide inemntwana nguAbsalom. Absalom sofuna bukhosi beyise, uyise asaphila. Ithi iBhayibheli wahamba wayohlala egedeni abuke bonke abantu abengenabo. Yini inkinga yakho wena? Yini inkinga yakho wena? Bamtshele bantu abesothi indzaba yakho ilula kakhulu kuba bokunemehluleli manje ke kude bantu bebangaba nekuthula. Ithi iBhayibheli wakwenda lokho ukuze ukuthi atothola ifavor kubantu and abantu ukuthi bamthanze. La ngempela bamthanza abantu, but unfortunately ngenhlanhla lembi bebangadi abantu ukuthi akanenzaba nabo Absalom, kodwa unenzaba nebukhosi, unenzaba nokuthi abitwe yena abe inkosi. Kanjalo naNkulunkulu wambuka Sathane, amkhuluma kabi, amsho into langasito, enkulu wahlala phansi, nitawukwenda njani, nitambulala nente njani. But wathi uNkulunkulu hayi ngeke ngikhole kumbulala ngobe kunebantu bami lengibadalile, kunetingilozi tami lengitidalile lengitiniketile emandla ekukhetha, futhi mina ngiNkulunkulu welithando. Bonke labangikhontako kumele ukuthi bangikhonte ngoba bayangithanza, hayi ngoba bayangisaba. Asivumelaneni, kuliqiniso phela simaswadi sonke siyati nje ukuthi uma kunemthakathi enzaweni, umthakathi lokubulala abantu, bese kuba nesihlobo sakho bese kubonakala ngathi sipho ukuhlupha lemthakathi, hayi utawenda njani, hayi utawuya kuso,
uthi hey wena kwente njani usafuna phila kwente njani kahle kahle uyamana uthi ngibani uyamuntu loya baphi bozibani uNkulunkulu akazange afune isimo lesifana naleso akafunanga ukuthi uma sekumele ukuthi bakhonte uNkulunkulu uma kumele ukuthi batikhethele bese bafika esigabeni labantu athi khona ungaqala ukukhetha kungayinto insambi kaNkulunkulu dawufa so uNkulunkulu wabese usho something lengiqabanga ukuthi imqoka kakhulu ukuthi siyathi namhlanje uNkulunkulu wabese uthi okay ke Lucifer utawukwenta lokhu lothi wena ungakwenta nami ngitawukwenta naku lengidume ngako bese bonke bantu bayakhetha angikuphinze lo ngitawukwenta yenta Lucifer lokhu lothi wena ungakwenta nami ngitawukwenta lokhu lengidume ngako bese bantu bayakhetha hlobo thambe lethanzekaphi ngifuna kusho ukuthi kuze kube manje njengoba ngikhuluma nani khetha nje kuphela ngoba hlobo thambe lethanzekaphi kuthiwa empilweni yemuntu lomdzala wenta kukhetha empilweni yakhe lokungu 35,000 onke emalanga uyakhetha onke emalanga uyakhetha ngoba impilo yethu ingekhetha nje kuphela therefore thi lenzaba hlobo tami lethanzekako sengiyisonga ithi lenzaba ekukhetheni lokumele ukuthi kwentiwe yabe seyasuka impi lenkulu ezulwini kwangabe impi yokubulala kodwa kwaba impi yokukhweshisa wahla sathane wehlela emhlabeni esambulo 12 kusukela ku verse 7 kuyafika ku verse 9 bofika ku verse 12 iyayibeka indzaba kwabe sekwathi hawu maye kuwe emhlaba ene kwasukela ngaleso sikhathi leso yangena ke impi lenkulu watenta tinto sathane ngoba yena uyamcinelela uNkulunkulu kuthiwa kunetinto uNkulunkulu la ngatenti kodwa sathane uyakhona kutenta uNkulunkulu akawaqala emanga kodwa sathane uyawaqala emanga ithi lenze bahlobo tami lethanzekako ubese uNkulunkulu uthi nakakhuluma athi kholwa ngimiqala ngitawuthi mina ngikubonise into longasanga sotibona athi sathane ndakubonisa into longasanga sotibone qala bese wena ukholwa ngimi qabanga sibantu bakholwa bani bakholwa Satan ngoba Satan ubabonisa tinto tenteke tento letentekile tenta ukuthi bantu bakholwe bathi bantu bakholwa ngekubona hlobo tami lethanzekako nangempela kunjalo lo mhlaba lesiphila kuwo Satan wenta tinto letimbi bantu basole uNkulunkulu endimangaliso bantu babonge Satan ufuna kusho sengivala ukuthi nangempela kuliqiniso bantu lamuhla abayiqondisisi kahle lento lengikhuluma ngayo abayiqondisisi kahle indzaba yokuthi kunempi lenkulu lekhona kulempi lenkulu lekhona kuna Sathane lo wenta tinto letimbi siyatibona kwenta kwakhe endzabeni yaJobe siyabona ukuthi kunekusukela baba labangcwele baNkulunkulu bangamphoqi abhubhise siyabona lapho kodwa abantu bawathi ukuthi basole uNkulunkulu akusinkinga ukuthi ungalahlekelwa umuntu ongehlobo takho bese uyamsola uNkulunkulu ukuthi ukuphi when actually umuntu lonjalo lo wente konke lo uSathane kanjalo naNkulunkulu uyayenda imilimo asivikele esikhundleni sokuthi simbonge singambongi kodwa thina sihambe siyobonga bakagwebo sibonge emadloti akithi hlobo tami lethanzekako ngithi angisho Sathane lokusitha sethu sikwendile nawo lokusiphishana kusakangaka si dosa kamatima kangaka akusinkulunkulu uyevelana nathi usibekile isikhathi la awuthi enough is enough khona kodwa thine ngicela ukuthi sihlale sathi ukuthi la sihlethi khona noma sikhala tinyembeti silahlekelwe kulabathanzekako kithi noma embedeni la silala khona bekunethi ihlobo tethu lebehlala khona tingasekho noma emakhishini la sidlela khona bekunebanzala bethu abangabe badlela khona kodwa nabasekho but masukwathi lokho ukuthi akusuye uNkulunkulu lokwentile sitha sikwentile lokho asente siqiniseko sokuthi ekwenteni kwethu sonke why sikwente sitha lokho
sikwenda sokuthi thina sitomfulathela uNkulunkulu, sikwenda ukuze ukuthi thina sitomdruba uNkulunkulu, sikwenda ukuze thina sitomthola uNkulunkulu abe nelunya. But each time kwendeka tonke letintfo thina masiphakamela thathu sikubisele ezulwini sisho ukuthi ukhona wena uNkulunkulu and utawuthi usilwele ngesikhathi lesifanelekile. Ngathi uNkulunkulu bayangasibusisa asendele umusa nalamuhla bubele asendele bona sathi ukuthi konke lesendlula kiko nelesikubonako sitha sikwendile lokho. Gcina konke ngifuna kusho ukuthi kube uNkulunkulu bekangekho ngakithi ngabe lesimo lesi sibe sibi kakhulu. Ngakho siyambonga noma kubi kanje. uNkulunkulu wami ngasengasibusisa manje kuze bekuna phakade. Amen. Asithandazeni. Baba lokuthandekako siyakubonga ukuthi wena uNkulunkulu wedwa akekho futhi lomunye uNkulunkulu. Siyakuthandaza siyaqela ukuthi ungathi besingakhusatheka nalamuhla ekwatini Nkosi ukuthi kunesitha lesingasifunele lesingasifiseli lokuhle lesisifisela ukuthi sife ngalo sonke isikhathi and asingeke sikhona ukuthi sibe singasicabanisa nawo ngoba wena sowuhambulile emaqiniso akho wasenda sabona Nkosi ukuthi kunetinto letendiwa nguwe kunetinto letendiwa sitha kodwa konke wena uNkulunkulu lovuma ukuthi kwenteke. Thimolonke nemandla nenkazimulo siyibuyisela kuwe ngaKristu umfeli wethu. Siqinise manje kuze bekuna phakade. Amen.